radiyo yacu n'ijwi ryacu twese. One Nation Radio. Ni radiyo yawe, ni radiyo yanjye, ni radiyo yacu. One Nation Radio. Ni ijwi ryacu twese. Kuri uyu wa kabiri tariki 19 Ukuboza 2023, urwego rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushinzwe abinjira n'abasohoka DGM rwatangaje ko imipaka yo ku butaka y'iki gihugu n'abaturanyi yari ifunzwe by'agateganyo. Uru rwego rwasobanuye ko rwafashe iki cyemezo bitewe n'amatora rusange ateganyijwe kuri uyu wa 20 Ukuboza 2023, kandi ko ifungwa ry'iyi mipaka rimara amasaha 28. Rwagize ruti urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka rutangaje ko imipaka yo ku butaka ifungwa guhera mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri kugeza ejo ku wa gatatu tariki ya 20 Ukuboza 2023 isaa 5:59 z'ijoro. Umuyobozi w'uru rwego Roland Kashwantale yamenyesheje ibigo by'ubwikorezi bwo mu kirere, ibikorera mu mazi no ku butaka ko muri aya masaha bitemerewe gukora keretse gusa ibyo mu mahanga bikoresha ibibuga mpuzamahanga. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifunze iyi mipaka mu gihe ihana imbibi n'ibihugu 9 birimo Rwanda, Burundi, Uganda, Zambia, Angola, Sudani y'Epfo, Repubulika ya Centrafrica na Repubulika ya Kongo na Tanzania. Ku Rwanda imipaka y'ibihugu byombi ni umunini n'umuto, Grande na Petite Barriere, ndetse n'uwa Kabuhanga mu karere ka Rubavu, ndetse n'uwa Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri mu karere ka Rusizi. Iyi mipaka yari isanzwe ifungwa saa 9 z'amanywa nyuma y'umwuka mubi waje hagati y'ibihugu byombi. Simeon Stizomu Humuza, One Nation Radio, ijwi rya diaspora. Iradiyo yacu n'ijwi ryacu twese. One Nation Radio. Ni radiyo yawe, ni radiyo yanjye, ni radiyo yacu. One Nation Radio. Ni ijwi ryacu twese.